Molweni ake nginibingelele kuphina kuphi la ukufinyela khona le channel elami igama nguVusi kuyona le channel umkhanya kude TV bafowethu sisekuyo leyo ngosi lapho sikhuluma khona ngegama ezenzeka ngaphakathi ejele. Inhloso enkulu ngalama episode bafowethu uqwashisa izingane emakhaya ukuthi uma ngabe umuntu enza ubugebengu lapha nalapha azi ukuthi yini azofika afesane nayo uma esefike ngaphakathi ejele. Sisenayo leyo ndoda bafowethu isaqhubeka ne-episode siyacela futhi bafowethu ni subscribe kule channel kakhulu uma ngabe nje umusha kule channel ngiyacela bafowethu ni subscribe niwa share ama video buti ungahlala udabeni yeah bro kunento engifike ngayiqaphela futhi ejele ngiyinotisisa futhi nayo ekuhlungu ephathana kabi ungumele ukuthi abantu osemnyango nomuntu ongaphakathi abantu bangaphatha kakhulukazi bahlumezekile njengami kakhulukazi ngahlumezeka ngizoqala nje lana ngomnye umfowethu ngibuka egula shuthi nafethu ngokuthi umusejele awutholi kahle usizo ngesikhathi ofuna ngaso ongangokuthi umfowethu okade ehleli endlini umfowethu lekhe egula sibabikele ubaba hayibo umfowethu kunomfowethu lo ongasaphumi siyamphakela lo mfowethu lo akasayishaweni ishebala sebala endlini lokuthola umfowethu bezomnika usizo bomnika usizo hawu mfethu uyagula umfethu indawo amaphilisi mfethu sezacina umfethu siyakhala thina ngoba siyadabuka umfowethu lo mfethu utama wethu lo mfethu noma right waphuma wayemnyango mfethu wabuye wangasidelela nombolo lutho kodwa ngiqiniso ukuthi mfethu thina siyasikeka mfethu ngimlahla umnyumbungu loba ngosikhotheni ngumbungu ngikephikelela umbungu ngulayi ithini mfana ngimkhave ngimkhave mfethu ngoba phela ngo6 mfethu angibamba ishuthi nakhona lo mfethu siyababekela yabo baba shuthi nakhona mfethu la mfethu uyagula lo mfethu lo bethe baba sofisa watshela umamanesi lokho amanesi sofisa ongangokuthi mfethu sathi mesivuka ngathi ngelinye ilanga ekusuku ngeze udonga likhali qoqo udonga mfethu ziphi ngithi bafuna ugwayela uma umentshisa noma into pokushisa uyabo ngoba sokushaya udonga lapha ehambisa ngewindi enika ilight kanti efuna inkanti ingabe khona afuna shoot mfethu kanti lo mfethu sebahlala bobile endlini sefuna ukushela mina udonga ukuthi ngishaya iphambili ngoba esakhe speaker ngokuprepare speaker sakhe zemespressa asasebenzi short ngoba eshala thina wenza press speaker sikwazi sitshela ubaba lapha uchaphela baba into enjena sekhona umuntu la osemasha ithamba sekhona umuntu osefike la nangempela eshawudo ngafuthi zithi ngangaka mfethu ngoba sisebenza owasethuku mfethu ayisebenza mfethu ayilali nani sebenza mfethu lo line awufethu zithi ngokangaka uline sibasebenzana cha wemfethu shuthi nakhona umfethu osengiyamvusa la manje mfethu feel ubalo umuntu ukuthi awufethu ngempela awufethu speak bese bayafika ngempela ekusuku umfethu uyafika ubaba ubaba elivula esimefika ubaba umuntu ushonile singesibuzo senkosi nami mthamthambi ngelanga kuzokwenzeka kanje mangase ngibanje ogula yazi lo muntu kube ukutholile usizo ngesikhathi esifanelekile noma kube besemnyango lo muntu bezosinda okanye la ejele kube bayakwazi ukunakela umuntu ngabe lo muntu ukwazi ukusinda isho lo muntu kanti ejele mfethu bangakunakekeli uma ugula na just imagine sengenza icala sengisuka eminyango sengiyaboshwa nami sekwenzeka lento leyo ukuthi bengakwazi ukunginakeza ngihamba mina ngelinye ilanga ngaphathwa izinyo I think nakho sisa is 4 months ngiphatha izinyo mele ngiphatha izinyo ngapha viva lihlathi ngiyabika eliyashophela izinyo takamkhulu liyashophela izinyo ngiyabika njalo ngiyabhedlela ngiyafaka futhi inombolo cha ubaba ushophethe izinyo hayi bofika onesi bakwenye i-section bafika ngisebenza ema-ofisini omama ngaleso sikhathi u-era commission umuntu ophethe ijele ngifika qathatha kuyena ngikhulume naye lokho ngithumela inani ngithi mina ngizibheka sokala ngiyakwazi ukusabelela ngikhuluma nomuntu abangakhulumi naye mina era commission ngifike esikhala lapha nami ngihlala esitulweni ngimtshela udaba lami angikhulumi ngemuva ngikhuluma ngomlando bawukutshela umuntu seke wangibona ukuthi kahle bengisebenza lapha sengiboshiwe ngifike ngigule kuphela inyanga iqala esibili ngiphinde ngiphathe ngingapha ezinyo engivuva lehlathi lapho ngicine ngimkhulu sengiyipapamuzo sengiyipelunde lapho angisaphumi ngiphethe amazinyo lapho ke angazi noma abanye iboshwa ngikhothisa mhlawumbe lamazinyo abantu abadala mhlawumbe ungena uyidlozi ukuthi mina futhi ngikahleni kanti bese nje izinyo bese ngingavela amazinyo
ngiyaphola ngapha ngathi umama ngithengele iColgate wangithengela mama iColgate ngoba ngcone bengicela iColgate eyiboshwe wabengena enkolo ukuthi yazi ukuthi ngicela ama-Colgate abantu sometimes nama-Colgate umuntu sengangijikela ethi wena iColgate njengoba ngikunika ngifuna imali yokuthi okanye ngifuna u-1-2 into engingikwazi ukuyenza into yasiboshwe ngatshela lo muntu wangikhulekela siyazwana nomkhaya kodwa ngingamjwayeli ngaleyo ndlela ukuze ngize ngifune yonke into kuyena ngifuna nje ama-Colgate ngoba nayo so ethele ngemali futhi ngigule ngiphelele 4 months ngifa futhi ngifanele umama ekhala efivisithi ngasukuhamba ngavela ngiqonda ngqo u-era commission bangikhuza amaphoyisa ukuthi lezinye iboshe wena uxabalisa amaphoyisa athi mina wangifica ngenhlahla umama e-ofisini lakhe ngigobe phansi kubanda ngikhala cabanga imbohle ngangikhala ngikhala ufakazi ngikhala inyembezi ethi indaba ngiqoqana elishophe lezinye plus liyasha izinyo ngapha nangapha ngiyisi ngiphathele izinye u-era commission yini inkinga mfana wami ayi mase ngiyambikela cha shunakhona mama ngiphethwe izinyo sekuna 4 months ngakade ngisengibika abatshela onesi nani wabatshela onesi ongangusikulelo jele waqala ngami u-era commission waqasha udokotela wangaphandle osevise iboshwa kwangisiza ufight even amanesi namaphoyisa amanye engingathi manje mina ngesigwele engingathi manje mina ngoba ngisebenza ngama-ofisini sibefisa ngathi manje bangangikhipha ngoba ishuthi mina ngikwazi ukubaceba ama-pressure ngibaceba mengithi mina mama kade mina ngabika la ngibathi kahle mina bese ngiphethwe izinto kodwa angisizakali kade lejele isevisi ithi kumele mina ngife ngiyabatshela umndeni wami kade ngoba esuku ngiyamemeza athi ney'pulani ngathi ngiyepulele ngimemeza ngoba izinyo mfethu liyasho lithi liyaphola ngapha iy'nsina ngazi kanjani u-era commission ngisize ethi ngilini insuku embili entathu etshela udokotela wangaphandle emqashe ejele kumanje udokotela wathi u-era commission njalo ngolesibili ohlezi ukhona udokotela uyamqasha ukuthi ngithuwa fana usekho nabanye abasekho nama ngisekho njalo ngolesibili lo ngiyamsayinisa ukuthi la ohlezi uzo-check-a ngoba baningi abantu abakhala ngamazinyo futhi abantu abaningi abaya engolezane ngokukhipha amazinyo ngoba abantu abalapha ejele abakwazi ukukhipha amazinyo akhe siningi abantu abaningi bathola ukuya kuphi esibhedlela kodwa ukuze kube lula ngoba vele uyazi ngolesibili umuntu ophethe amazinyo akabhalise bantu baphoyisa cha ngiphethwe izinyo ukuze mase usuku ngosuku bahlathi ngelesibili bakule i-group ngilanga bayenye i-group ngisho ukuthi mfethu ejele ngelami ngiphathe izinyo ngaze ngacabanga ngathi inkosi lo muntu wangibophakho ngiyamzonda kodwa futhi angimzondi ungifundisa isifundo ngoba manje leli zinyo leli ukuba ngilenza ngicala angaba ngikho nje kodwa ngafunda isifundo ukuthi cha umuntu esimame angimele ngihloniphe besides umuntu esimame umuntu okhona nje emhlabeni uyadinga ukuhlonishwa ngoba unyawo alinampumulo ngoba futhi ejele kuningi ngibonile omunye umfethu sathi mehleli naye kumnandi ku-grand asimehleli kumnandi kuphile kumnandi wathi umfethu mefika ngiyambona kanti wayesegroundini bamphakela ukudla angazi ikwenzeka ngayiphi indlela yona mfethu wayeright wayegroundini wayethi mekudla lokudla akaze livale ejele futhi babemfakela bese kusesha sikulandela so bafake upoison nje ukuthi ejele ungangena ejele uphila usuka kini uthi usufika ejele uphinde wenze kanjani bekufaka upoison ngoba phela ejele kuyafana ukusemnyango khona izinto ezenzakalakho ungathi semnyango futhi ejele sisemnyango mfethu ngoba into eziningi mfethu zikhona ngoba ngisho umuthi usuyafika futhi uqhatho ufice futhi umuthi ufice futhi yonke into ufice umuthi obona ongabulela umuntu oyingozi ungamele ngabe ukhona ngaphakathi obona ukuthi la kahle nya uthi uyabona umuntu uvuvukala unyawo umuntu uyabona ushaye ngomuthi uyabona sebemgcabile bamso udokotela abazi umsiza ngadokotela zona izincinzo lezi mfake etoilet simgcabe ngikhoshithe izinsizi umuntu ephile omunye wafa mega checker bamfake upoison ezinye zazo uthola ukuthi manje omunye umfethu wathi ebuya khona ikodla lebhola lento engiphinda engayisho emsiqaleni ukuthi umuntu uma ufika ejele ithi bheka ithikithi lakhe ithi buka into yakho ayibuka into omunye umuntu ayibuka into kamakhelwane bayatshela futhi nakhona ejele ungene uma ufika 200 amadoda shothi nakhona nakazi ubheka ithikithi lakho awubheka ithikithi lomunye umuntu awubheka usikwenzakani kamakhelwane buka ithikithi lakho likhombisa umuntu ufika ungafiki une-date ungena-date lo mfethu lona udlala ibhola sometimes into engiyibuka mina kulo mfethu sometimes
eshawe mhlawumbe ngomuthi ukuthini ukuthanda indaba ukuthanda ukubuka ithisi labanye abantu sometimes lo mfethu noma ngingazi mhlawumbe khona imfihlo owayibonakho okanye khona ukungcola wakubonakho mhlawumbe wakudlulisela komunye umuntu okanye bamshayele ngoba even lapho utho une-talent lakho uyalifela i-talent lakho ukuthi ngiyamdlula ubani ngengoma ngiyamdlula ubani ngebhola ngoba lapha even namagosa koshaya ingoma usinyisa umuthi wasemnyango kuyachelwa ndoda amadoda even futhi nasebholeni kuyachelwa mfethu ngomuthi wangampela ukuthi ngoba iqala lapha liwele likhulu sengisho ukuthi into engicabanga sometimes ukuthi mhlawumbe lo mfowethu lona ngendlela owayesegula ngayo ngoba wahamba right egroundini sometimes mhlawumbe bemfakela umuthi ukuthi une-talent okanye mhlawumbe ngoba phela ejele baningi umuntu abanomona unomuntu athi ukukhonzile ngani ukufeyila umona unomuntu mhlawumbe umona omningi ethi umuntu amodlalela yami ithini mhlawumbe ngithi mina ngengikwazi sebengithengile zokubuya ngiye inani mhlawumbe ngithanda nothini omunye umuntu lokho ukuthi azini ulufana ngimlala othi ngimfakela umuthi ukuthi egule ukuze elimale awucabanga umndeni wakho awucabanga ukuthi nge-talent lakho ungenzanga ukuthi kodwa unye umuntu ucabangela ukubulala ngayo ukuthi ikhulu kanjani leyo nto leyo ongangukuthi futhi lo mfethu ongenzeka mhlambe ngabe ngoba egroundini futhi kuyafaka igcizabo ngoba ngishise ejele bayakwazi ukuchela egroundini uvese unyele nje kumnandi mfethu uvese unyele nje uqala ukuthi mfethu babenilathi ngipractice kamnandi kodwa manje sengiyelile nangampela livuva iqakala ukuthi ithente lakho okanye khona ithitho libukayo lesiboshwa ukuthi wabuye into ebongo bayigqokela abantu kungcono ukuthi manje yazi sikulaye sikufakela upoison ngabe ekudleni ngabe sikufakela upoison egroundini ngabe empahleni until ugcine uzulimali uzuyofela khona ejele wangigcine uzuyofela esibhedlela ngezadukuthini futhi ejele ekasiningi umugula kuba isikhathi eside usizakala ngisho ukuthini kanjani kodwa mina into engayibona kimi yenze nawe abafisa nginawo ngisho mina qeleni kuye kwashona umfowethu lana bengamnanga ngabona kube wayithola iservice sometimes lo muntu ngabe mhlawumbe wasizakala sengisholo ukuthi mfethu nomunye umuntu osemnyango oyitshela ukuthi mhlawumbe mefika ejele mfethu uzobe inkosi ejele kumnandi ejele akukho mnandi nami ngikhona nje angisafisa uke ejele ngiyesola kube kuyangami ngabe yonke into ngiyihlehlisa ngiyibuyisele emuva ngendlela engihlukumezeke ngayo nangendlela engiphatheke kabi ngayo nangendlela ngibona ngikhuluma ijele ukuthi kanti ngaphakathi inhliziyo yami ikhulungu igayibozo ngangukuthi inhliziyo yami engifisa ngasilenda aziyenze kaze ngilenze icala kaze ngibenze ukukhothini ngoba ngiyesola khona kakhulu ngiyesola ukuthi even ngiphuma emphakathini ngangisola ngifisa ngisho ungindisa kodwa ngathi inkosi ngicela ukuthi ube nami ungiqinise ungiphe isibindi ngifeyisana laba bantu ngoba phela ngiyazi icala endaweni sengisho ukuthi abantu besimama ngiyacela ukuthi sibahloniphe bafisa eminyango ngoba nawe singangokhohlela isigaba esehlela mina and futhi hayi umuntu simama kuphela even nabazali nengane zethu fisa baningi amacala abantu engihlala nabo esiwathola ukuthi umuntu sebamba ingane yakhe umuntu sekwenze ukuthi ejele umuntu ecishawe stress umuntu seyagula ngoba ukuboshwa ngoba ungibona nje ngikhuluma mhlawumbe nawe kusasa kuzokwenzeka ungayitshisi kuba mhlawumbe mina ngikhuluma kanjena ngiboshiwe umusa ungibukela phansi lo musa ungicabangela ngoba lapha nejele into efike yenzeke kunamaphoyisa kunabameli kunabo bonke abantu ungabacabanga abakhulu abafundile kunawo abanemali futhi okudlula wena okudlula mina ongangukuthi nawe ungathi ngoba ungibona ngisejele bejele ukuthi athi lo muntu wesikhothini lo muntu akanayo ifuture shothi lo muntu akahle akusiyo umuntu okuhlalisa nayo impilo nami sengiphumile ngihlanganisa nomphakathi ngabuye futhi endaweni ngenza futhi into ethi i-VOD ngahamba ngoqelisa lapho ngenza khona isigameko ngoba ngiyasola ngesigameko esenzakalayo nangecala engalenzakho ngiyabona nje ukuthi nabanye ungayitshela ukuthi umuntu simama kuphela umhlomelo wonke umuntu ekhona ngabe umfana lapho siyashayela abatshwaleni sezidipha isilimazo nento futhi ukuphatha futhi ilimazo bolo yazi ukuphatha isilimazo ngaphandle lento iyakwenza ukuxabana nomuntu into encane nje uyithuka usukhipha isilimazo ngithini usuwenza icala wena ongaliboni icala khona ukuthi likhulu uthi mase kufika ngalo kuthiwa ushedule 5 ushedule 6 uthi yazi lo muntu engithi ngiyamchekisa lo muntu kuthiwa i-attitude matter lo muntu uyicala serious umuntu esimama kumphatha ngaphandle uma usufika ejele icala elikhulu lelo bafowethu siyabonga kakhulu siyathemba ukuthi